Bir-riżorsi umani, il-pożizzjoni ġeostrateġika fl-adba tal-Ewropa u l-Afrika u l-aġilità leġislattiva ta' Malta nemmen li nistgħu niksbu ferm iżjed. Dan kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat li ngħaqad mal-konferenza ta' Ernst & Young permezz ta' kollegament minn Londra fejn indirizza konferenza dwar iċ-ċittadinanza b'investiment. Innota li Malta qed tikseb riżultati tajbin, fosthom li fit-tieni kwart ta' din is-sena Malta kellha l-ogħla rata ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Innota wkoll it-tnaqqis fir-rata tal-qatt diġà tielet l-inqas waħda fl-Unjoni Ewropea. Dan filwaqt li l-pagi fis-settur privat żdiedu bi 3.7%, ferm iktar mill-1.5% fil-bqija taż-żona euro. Semma kif għall-kuntrarju tas-soltu l-inflazzjoni kienet mal-medja Ewropea u mhux ogħla. Saħaq li Malta qed timxi fuq triq differenti mill-bqija tal-Ewropa, triq mibnija fuq it-twemmin li l-aqwa triq il-qudiem ili tat inċentivi lin-nies biex inħolqu postijiet tax-xogħol ġodda filwaqt li jingħata appoġġ lill-privat permezz ta' infrastruttura tajba u workforce imħarġa. Il-Prim Ministru żied jgħid li fadal xi jsir. I believe that we can achieve even more. Malta can be and should be on the shortlist of every other investor wanting to penetrate Europe and Africa from a stable and safe vantage point. Minnaħat jew Alistair Campbell, ex-kelliemu direttur tal-komunikazzjoni u strateġija ta' Tony Blair, sostna li Malta għandha dak kollu meħtieġ biex tagħmel suċċess. Skontu Malta għandha dera pożittiva imma mhux b'saħħitha biżżejjed u jeħtieġ li jkun hemm mod koerenti li bih pajjiżna jkun reklamat. Għal-viżjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat li jara lil Malta fil-Mediterran bħalma Singapore hija l-Asja u Dubai għal-Golf, Campbell għalek. The question is, do you have the fundamentals to deliver that? And the answer is that you do. So then the rest is policy. The rest is decisions about policy and how you take that forward. So I think Malta's in great shape, but it's a question of how you now go forward from where you are.